Ong Mizran Yong. Kami ketua Political Party. Kami yang rambak dan bersyak. Yang dikeren hindi kita ulap menhakani. Yang ini hoon. Yang ini hilapin. Bagi songkumen. Nama kagam ke Political Party playing hapo Megalia. Kabenur panjang dan bersyak. Yang dikeren hindi kita ulap hapo kay Darbar Hawaii. Kata mereka Voice of the People Party. Kamkut tanah hapo kajelah kaki. Iway kilapan kerendeng. Kiong ke Voice of the People Party. Kiong ke Parti Troiri. Ke Parti Riulung Kasui. Kamkut tanah hapo khana para. Henry Kamdei. Yang ke Voice of the People Party. Ke Voice of the People Party kamkut tak khana para. Ke Basotanat Parlok. Ngalapoy balik sa po Kerala. Ngalapoy balik sa po Tamil Nadu. Ngilay kendu kato beri kenong ilam. Nasiti. But kitip yang ke Voice of the People Party. Kabakam sotalat kalong ba. Shadow sa South India kitip yang ke Voice of the People Party. Om na kanong daw. Na kitip na makanongrim jong ke Voice of the People Party. Kitip yang kanongrim jong ke Senchar Kharar. Kabakut, kabasuba. Kabakum ke Voice of the People Party. Kayeng skem. Katagre kabasotalat. Nafta ke Voice of the People Party. Mereka Voice of the People Party ke Om. Kadang ke kubur. Agar ke jamit ke pemerintahan. Lalu pa jom mereka jalan ke sini. Uaya ke Cipusan ke Bapura. Ya ke Voice of the People Party. Nangne syakmat. Sedang nak election MP. Buat election MDC. Bakum juru. Nak election MLA ke Bandangwan. Lalu pa ulah paikmat. Tang siya ke Voice of the People Party. Uaya ke Cipusan ke Bapura. Yang ke Voice of the People Party. Nagaliang kajungi. Ringkat parti upat ba. Ke Voice of the People Party kong. Ladaki bagi kerendeng ini. Bagi orang mengikut tang khana para. Henry ngendong. Mangi. Yang berikut no. Ikta ki parti. Rithor. Rani ki National Party. Tang hapo khana para. Nginamay laksu. Yang bagian rung. Siapa kejelang ini. Bagian penyanyi kami yang kamsan kejongah kejongki. Henry. Nangne syakmat kenong. Yang penyanyi yang kami yang kamsen ke jonga pada jongki. Kum magalong pada aku abang terkenal. Kum magalong support South India. Tetapi pulih ke history yang ke politik support South India. Nado ikat kendai spa Andrew Po. Nado ikat kendai spa Andrew Po. Kamtam po Tamil Nadu. Omdan ke Weiru ke National Party. Kabaniyo pan Sinshar. Jadi jalan support South India. Pangong ke Port Kadai. Nakam tak ke jalan ke Weiru. Pangong Kenyo. Ki National Party hendak minta kelabi karena ke Voice of the People Party ke parti ke bangla anut baru syakata in ai ke kimsan ke Bapura ya ke Voice of the People Party bangin penkut no ke parti Rithor tangha khana para kibat esensya na khana para satai nginum bakli hendak na kata jogi kali ke yin ke juni ke jela ke juni ngin penyahi mangi nangis sakman pai ba ke Voice of the People Party. Abang kawan bakalik keleng-keleng. Hari isi. Abang ya election campaign untuk mulai. Ngong ipai bakal mulai. Ngong dokam suruh benkeren. Ya kan ngong juga Voice of the People Party hangti untuk mulai. Nama kaji penjok dan berat kejoki. Ya kan Voice of the People Party ke Krenshine. Siya ke Pertai Rikasi Jongi Paro. Ba unang mulai. Biit. Unang mulai. Siya Pentami. Hakik parti kita persang dan pembiak upai batang na kabor pisang. Upai ba na mulai na jong ng isi kibamtang. Nga sogmen, nga so sarong bagaling UMLA jong mulai konsensi. Kajing so sarong na jong kajing jot kabakat tu kabangayo. Kajing so sarong na jong akalomban. Nga di UMLA jong mulai konsensi kabau upai ba ujitnya. Omlay dan sebay pisang dan sebay rupa. Le ujit nga halo kan nongren kabaskan. Katang kajing so sarong na jong Manong, kalian ke kubur, kepada kalian juga mulai konsumsi, nak kalian juga nongkrong konsumsi kamtam, kepada ke nongmuna, nak kata jongi baru, berkunjur ke notch dong, berkemaurun kening, ngecek kanong kot tangi kisah konsumsi, dengan ngecek, pada kali ke konsumsi ke topi, ada so, bangai ke jing kublai, nak kali ke konsumsi ke topi, wakalan, ikong aiban emsem layu ban pois ke tong, tanglai pupra, wud iduna, tanglai pupra. Gombong we ramba kenal. Agak sedang untuk berjingat ketiga jadi. Bagi sedang yang Voice of the People Party ini sedang menteri, bangki besar kok berjalan, bangkaikan yang parti. Nada election arpulai. Nilai kedua yang we ramba baru ongkong ni di Pak Arden. Ong Pak Arden pikirem menangani. Awak ada kapran election pim pikirem uang
ong pisuduna tang kumba nyo punyo vur. Pisuduna tang nyo punyo. Berkaju lesi mengarang pilih por kementang enong ipok aiban mo. Pensionaran menani. Pisuduna tang lai kopra vur. Bagi scam. One election MPC ngin penjok dan burung. Nakata ke Voice of the People Party nagari ke konsensi ke jongpi. One election MLA ngin penjok dan burung ya ke Voice of the People Party. But syuai kata ngin sedang the election MP patan. Ngin nom day ban bakla, ngin nom day ban bakla. Ngin pane ke jurusan ke jongpi nama ngin suatu isi ke bamtan. Ngin lecture pai ba ban pen suatu ke Voice of the People Party kapten pisah. Kamdan pisang, bahkan wandu, dah katakan nongrim, siupai ba, nama kan nongrim kan ngi galai tak sencar karar ka khut ka basuba, nama ngitet, klaim ka sencar karar ka khut ka basuba, ngenom na bantau perthai rupiam, galai tang galai galanti, bantli pat ya gejala gejala bakjopi, de tang galai galanti, kabala panrat ya ka bamsat ka bamtong, hari gejala gejala bakjopi, galai tang galai galanti, kabala pan perkeladur, ya galai gejala gejala bakjopi, bakane galai kan nongrim Jong Voice of the People Party. Pai bang yon kat jongki, ke Voice of the People Party. Kamken yang ki pai ba kum kita kimar kimata. Ibala mensuci, pet bukan. Ibala hatan jongi, pet tentu. Ibala kimar kimata, ibala kotor, labu kotor. Nadu ibala sannya, nadu ibala tadi spatika. Desi ibala pendon, nantu kedukan. Pai ba ke Voice of the People Party. Kamken yang kita kum kimar kimata kimata. Ibala hapo kedukan. Tambuk ki barat, kong ki masih ki belang, ki siar, ki siang, ki balapan odor, 1,000, 4,000, lagi 1,000. The Voice of the People Party, kanyokor, kanyotang, ya kabut, kapakodor, kapakiwan naman. Hari si, bagi kipor, kabaleno, idiot semua berkiri piong, kasibut ke sana, kamuntoy. Nama alay, kasibut ke sana, nama pada ni kipor. Larapi kan pun kata kebiso, karena sisa kumta. Kalau pisau ba, kasibut ke jalan kamu dalam jimut UM. Kalau pisau pun dah, kalau kasibut dalam ikan longsa pun dah. Kalau pisau ba, kasibut ke jalan, ke don makai ke dor, tak ke dor, lu ke don ru ya ke bor, ban warra ya ke jikla, kan long sisa kumta pai ba. Aku ban warra ke nuksan, kabanga share kat sebelah. Nak kau ingin cakap sekoi pan, ke nuksan kabanga ikendu markmat marmen. Apo ke mulai konsensi. Balai ke jinjot. Katu paibat no mulai ke jinjot. Ya ke Voice of the People Party. Kau kadai kani kawai na kita. Bakata ka dong. Haka jiya di ke tunaban run. Na kawai ke yen sa kawai pat. Apo mulai. Hakawai ke ski. Haka jingstan do jiya di ke tunan. Nalapoy bandrum hakawai ke yen. Haka badon ibay ilong kami. Ibalalong ko ka kami ke tunan. Ibangala itu. Ngalarun hata ke yen. Bat marsudrum. Ngelamut ban sedang ban keren, hendai lah keren suai ta di lom kiri. Bagi elak politics yana, bagi yong right, yong ada so kemen palak yong. Namar bamenta kalami ke Voice of the People Party. Yong ada community Islam, yang kapakum kali ke parti kan mi. Yong ada community Islam. Na so kemen, bagi yong ada rai, yong ada rai. Baladam tan manu. Apa mau nak konsensi? Ban ai ke vote. Sa Voice of the People Party yung namarwing laran. Baka vote ka magkoro ka cuma kanlit sa Voice of the People Party. Anak kamen, namarwing ka lipu ka cuma kalau balik panvote sa mga kanila dan ay pa ka vote na. Hadin lang ta ngong yi, ngong nay day mga balikun na Voice of the People Party nang nila po mulai. Mars nong ta ilang kamen sisu. Namarwing ilang itu yang ana do ngadangrit. Itip ya ka jilong ya ka background ka cuma. Bat isyanya jangan balila ong jangan dikentian yang baru si kata nganambut pan ayat ke sibut ke zaman dari menta yang bangatip ke parti ke babiang ukerto mo babiang yang nganum song thai yang nadu menta yang ngalet segi para mardan di aban pensutu ngalet segi bayi di aban pensutu ngalet segi parok di aban pensutu parok om kena katari ke bor Jom sibut ke jompi pakai sama. Wat ong, pakai sibut ke jompi kan nak balik rupiah. Hendak sibut ke jompi, ke don makai ke dor. Kebab om dan menu. Balapan kiri dor, ke sibut ke jompi. Kalau kiri jompi ke bangsa, sekuat rupan wanra, yai kana lengkot.
Ibalong kajingkay na kita jomar jompi hagar jadit ke bangkang. Long bah kowe kisnong, kowe kisnong lodon, uwei pukir. Baru ni pukir udon yang kata kajingla, udon yang kata kajingla ke kampir, unu pukir. Long bang unu pukir, ulah penyatu yang ke belajar mensua, ulah penyatu yang ke belajar menta, baru ulah penyatu lupa, wat yang keban saja. Kata ni kajinglong ke kapir, jom unu pukir. Kowe kiski. Ladan arut kisana senrang na kata kisnong kilay mi ba kilay dong yamen nyelet iti pukir mentang ski ngin pen kamran iti pukir ngin pen kamran bagi dia baru arut kilay orang gelarung atau ke kamran orang gelarung atau kamran kila bu yang ketiga jom isyadin pada kilay kilo markmat yaitu pukir kila keli ke balingkong yaitu pukir bagi laom ko pukir tu angin kaya kebadon hari ini sempriati kejomi. Betul pukir antang-antang lo jubak bulong hari ti kijongki kidon kitab beri. Oh kalau kita sama, malah kita buri lah. Bagi buru ti kijongki sedih. Betul pukir unum yoi, leu pukir ujet. Kalau lingo, wala kata jong kampir. Nama kecikli kebaar bangin keli. Yonu pukir unum nak berjubak. Bangin penderan. Yonu pukir hari kermat kebamentah. Bagilah keli kecil kemaan diom. Go pukir dia tuan. Baitai tapali ibadan hak ketiga ni. Ide ibadan gemne ibalanya. Kata dia kecil keli. Nama kita pun kret. Kalau dah tahu pukir uang bang. Itai tapali ide ibadan gem. Yang ingin kenyak action bereaksi keli. Ingin kenyak itai tapali. Bangin selesai nama bakar. Kerana tapali kerana ibalanya. Kalau ada jam atau pukir uang bah, ini tak beli belayam, kita mulai ini tak beli, bagian selesai kita ambil baklan, ini tak beli, ini bilang diam. Pada raskam, raskam utau pukir lakutlah, menjubah ini sama kita, bila penap sulit, yang utau pukir, pen kamran, ibu haktan kapur, Henry, siap hadir katu depor, utau pukir ulah jubah. Baru jubah kemulo ai dan sana arut wong kumni. Wong kejiem jom kita tapali. La iem la iyak kesong hak sempriati di jompi. Pai ba kubur. Nai ni kana likot na kata jonga ba jompi ni kali ke bamta balong ba. Kemang hai ni sempriati di jonga ba jompi kedon kubur. Kedon kubur ban penien lale ban penyap ya kalawi jogi kun ikti ijonga bagi jompi. Kasong hati patah. Kalau ini kamu kundur, inai yang kun ikti ijonga bagi jompi. What can sting? Kenal macam kenal. Nak ini kisantri sempriati. Kibangi don. Ini tido ijonga bagi jompi. Ini bertokam haduk kata-kata. Mau kenal bagi bam jaru. Kita perlu ini tido ini. Mau lagi tak turun mairu. Ini tido ini. Tung tak perlu ini, bahkan kebur, ibri beberapa yang sulai itu, kenal, ini tidur, iba terikam, ban penyap lah kalau yumrah tadi yumriu, mereka mau berbagi tidur cuma dapat jompi, nalor kita kiki baru, mereka don ya kedon ya kebur, ban teipat, ban ai, ya galawai, kabadon jika dan nabagi kun di cuma dapat jompi, hari kebur kamu tak baik, nak kalian macam mana, syukur pak ini, ai berkesan. Yang voice of the people party bak khantam daga basdang na kali MP election ke pemerintah yang ada di kesam ke pura yang voice of the people party kali ke parti ke jong paiba kalami hari ke kerti ke pemerintah pargai sekian paiba tin ai yang ke kesam ke pura yang voice of the people party batswa bangan som naswa ban kenal jadi paiba bapin om kensting Bapin om kesting, bapin ai, ya kejadian kabupuran, ya voice of the people party. Kublai sibun, kublai siapa kublai untuk kulang yang baru. Kublai sibun Pak Bray, ngangit, baru kepai Pak orang ngangit por berjamin tentang belayu kejing pencai, kebohon, kejing pencai, keban wanra ya kalawai kebapenai. Kapilang kerana Pak Abrai, ini jemau. Kalau tentang kejikan penmau ini, Pak Abrai, ila job, ila create a history. Hari ini MLA kepala dia. Kejing job kami ila create a history. Buat kalau pensaanan,
agari gedongi. Kini election ke beladap jong MLA. Kebor bisa kali ke wei lagi bat ke ba ke balalet. Kejil telap kebor bisa hamolai hamoring neng anot surong kamlai ke pakai. Henry kejinjok dongi yang kebor bisa nilai nama nama York South ki MLA. Kipai pak kilas kontu bagi jomru yang kebor perkat upai pak. Akhirnya MLA beladap. Sekawai kejinjok pengiyok kelomba nilak siamno yang kebentar jom kiseng riru nama nama kipai pak kila pai bas. Sakri kiseng riru ketemai. Sekawai kejinjok pengiyok ru kelomba kapati kejungi la itu no daga ECI por bengele election ni yele kelomba ka unrecognized political party Henry ladap ka MLA election ila chok samut MLA but na jingbon jong the vote bank jingkap ki pai ba supra kawara e jingjok jong ka party ru agjo ko por baka ECI lani ka election commission of India kala itu ya ke parti Voice of the People Party kung ke recognized state party. Kremsyo yang por ngan khot mata sa iway inongkren yung igri por wajan bit mata ya Dr. Pascal Murbo. Sobanai jangan beli ba dari se iba tiga irga jelang dengan beli i rapadong kumbra ai itu jingkren yang sohai na yang snong beli sibun ini banyak beli yang kedua pasong di bawah hoi ba ala ini ban ya penong yang dengan meeting akan snong dan jong hi nya ai beli lu ya di riorang ba kilon me ga wan naga party kita dalam hari ya kaba Yohan Krishan dengan meeting dalam hari ini. Bapak ketika aku play kamtam kaya lexipi di Padang Krishnong dengan Snong Lausotun. Di nadu di Longkwe di Lokpa di Pun Samla di I di Happy Berit di dalam hari ini. Aku play sibuk ya di platform di Jompi ya keban berdekat bagi ban ngap ya keba di dalam bersai siapa yang kita ini. Dia kesukupan sibuk ni MOE bakal ni di kui beliawan hari ni meeting yang kemam ni chiefman taman suang iwan kalau dia campaign jaga MLA election ka jinwan ka duna ni kesukupan sibuk ni pada ini yang jingalum yopi hari ni jambi then India hari ni jambi kasukwa pan keren ban pensya yang ke di Weipat di parti, di Weipat di Nongyam, dan di Weipat di parti di ai ketaka jingalam bakla ya di paiba jong gadega jelaga jongi hamta mi di paiba jong ka ri khasi jendia beli aku akan percaya ini kalau haba ki ai phi ya ga jintip ka ba khawat kaya mga septing kalau kayo akan melayer dan jadi ini. Habang iba mengising bawa kawat iyo pang penhian, iyo pang melayer. Jika jadi may kamtam kamday ban yo ban rung dijingtip juga bakla dan naik lagi bawa mereka hari misinformation kabatu banyalam bakla yo paida. Kaya ini kaba ngakwa ban pensai yang ini jamin kalau ba habang iya ketika jingkren muda si muda ya lasnu wet sirukom nama bagia tu yang ipai pa tang siteng siliang lade wombeta siteng siliang kia tu tang kimpia siapang kemuda isu tang bayo kenta ya iba aden yang jadi kan siu tu ipi ya ke history jong kali ke megaya building bylaw kaba ke sorkar kala pilmi Banpintri hagani ka jika kebagikan master
plan area keba kimthuk ya kan kena municipal area ba kuwi jaga keba hak bukan ke master plan dan bagi orang keba kimthuk kini jaga ba khapsor dorok buat ya gini ka Meghalaya building bylaw day house ne marja khat way ba kila notify dan kila permit buat ya gini ka building bylaw la ya lapini dak sarkar kongres bat hakata kapor biong ke sarkar kongres iba prestur idan lang hakata ke sarkar ikong amprin idan lang hakata sarkar de le kumno gani ka building bylaw kelas dang menteri kam Henry ipaipa kima jinge yegi hakhamadi Badai house adai nama bagi paiba kan mapa tiga jinge lagi jingkai kam juga di building bylaw. Hingga wih jinge nak jingkai kam juga di building bylaw. Kalau namar ba kathamjur ke sikam babsap namar ba ngitip haki kam sorka bede yang lipan permission. Haga jela ke jongi namar lajur ke babsap lada him ai pisal ne him ya ilala tim ai jinja beliau permission kata mereka pakai paiba kia ud di paiba kia ma de hausnem araja khasan iba aden yaram kado ko ke HSPDP kaba uni samla nak HSPDP minta berapa sekali pat kasen ura keren persya uang ba ngalasi alam bakla itu bakor dengan tit apa kasi unsa ong yang ya ka NPP ru pakai lambak la dilanu ka ci sa lambak la jogu kan kut ngamtit maybe kala penon bagan ni ka ci sa lambak la jogu kan kut hadu pakut si je ni jogu namar haba ki bakla ong be bakla bakla ko jogu no anyway lambak la kalau pop kan keno anyway de kira ki apa kini ki kejian ki itu por kolong ba kas kene ke building bylaw kam dei bantre kam sabar jong ke municipal area kam dei bantre ban ya ke building bylaw sabar jong usia jaka jwa ha 6 schedule areas di bom don ha municipal area dia apa kini keren ba kemau ta gade tu ibi madu bolong minister jong urban affairs Idei ikong amprin, harusnya bahasa Kasan. Dan ini penting dengan history. Idei ini bapak di urban affairs. But haba om bapak ni kamu kajing kli kadai hai kum minister. Henry minta pula pemikiran sang kemuda ikong amprin. Haja kabar om hoa ketu kadai kapor jonga iri. Iri pun kam tak pasesya. Beli tu hak baik tu ni lapor jangan kalau kita itu juga baik. Sini pun kami ini bom mentoi. Jika ini bah ile antu lapor kalau bah hak malu kalau minister hak kan सरकार जो मुकुल arja Allah itu ada kata ikon pri ulang minister ba prestur ulang minister nang ta mukul ulang minister nang ta bade pelak ni siap halang ulang minister pasti lalu ulang minister kibur ulang minister ibaratnya hak hikait dia ya kerja collective responsibility kita kan jimtit klik lam jomparo kibaran hak kabinet haba kanu guru sarkar kesini guru garah kamdei tak kajing klik jom chief minister kadai kajing klik jom baro ki badan hak sarkar kata kadai kaba ni mitit hak sanchar paiba kaba ni berangkam dengan parliamentary democracy way po way minister kisim lamai ke kabinet uhapan ke klik bab harata por bayaki iba arden nak kilale ekran Jadi keren di kesorkan kalau priang berpensangeno yang dicintakan jong kami ke building by do saya kini dijaka bersabar jong municipal area. Di nama kesorkan kalau
Tere yang kata kacing dawa benben sange ibadan riyong tu ipriang yang kan ke notification jok sarkar namar ka priang yang ke ba ki dawa namar kacing dawa kam ong pendu pendam ke bagi bailoi namar municipal area ikhemi dawa kata ki dawa tang makam dei betrikam sya ki jaga ki bom ha municipal area de ka priang kata diminta kita ki orang berkata macam ki jom ba adan kampoi suru. Hentai ki ne ki bayo ong ki biya thu e pi dokta ki ya thu thok. Kaya macam ya kalau ba hadir bala pendi ke notification, pendi ke notification, kita press release ke pendi ke sarkar. Dewa ke high court hadir ke kili ek sarkar atau ko ke dei ikon pari beri minister ong PPA terekam dengan press release, kemudian ke proper notification, kajing pendi hukum bersarkar, kemudian PPA terekam dengan press release. Kata pelap ketika kajing kau terekam akhir, tanpa terekam berimnang. Ada kami notification, kami dengan press release. Ada pencak person ke kurso. Dia kemudian, how tu hisap ada aksan. Dari wiba, ikatan ikirat sing, Emily. Tiba-tiba assembly ini file PIL hami kan Meghalaya High Court persya yang kami ke rai jok sarkar banam penterikam yang kami ke Shillong building oi ka jom Meghalaya building by law di iyong ba kata PIL iyong ba ke kami ke cing pensange jok sarkar kamlong ke Shillong rim but keselong jongi kete ke jaga badam ha ke jaga bagi Dubai dega High Court naru raja kasan ke bench ke kes baka ay garai ha usnem araja khanyau bidap habanu ka issue ka boys ka court kamlong banyakran namar ga kiomba kata ka kam kerandon ha bisa mengebut dan menunggu biaki kakut kalau berken borok nama ba kadang don apo jong ke sipai ke kakut ke bagi orang ke paring sub judice dia hasil maraja kanyo por bagai ka jadi ka Meghalaya High Court ke ai ke ruling ha kata ke ruling ko ba pidai ban pentrekam ye ka building by law tidak tentu ini ki haban terekam dia ta. But hadir kata bat ki wanra asam araja rafui. Asam araja rafui. Kani ka sarkar MDA hagaba iba Hamlet ilong urban affairs minister. Ikong perin di opposition. Ilari ko apa tu ko. Bangsa sarkar. Dan itu kira notify yang kata Meghalaya building by law araja apway. Dia kini Meghalaya building by law kira pentrek kam penjeri ontang municipal area yang ke master plan pak. Kibadan kiba ha bagi di bagi orang ke Shillong master plan ki ha lu akan ke Shillong kini Meghalaya building by law araja apway. Dan itu kandi nama pakai siu bisa di apply ketika permission dan sina building. Dia ketika district council tu naruar secara san kali plan kadang kala bangin kamai bisa. Nah ketika building permission. Di balik insyaAllah di sarkar ni dari banpa sarkar pakai ni jaga kini banha hangi kena bangi yok bisa. Dia dibakor kini yang dalam CCTC kali ada tinggal ban yok no ya kini ban sina ban yok no ketika ban kerjaan ketika permission building kan ba kini yok ban yok bisa nak kata ka building permission. Jadi kemudian kini ke sarkar harusnya arja kuai kami bak penduk ya ka building by law. Mesti bak penduk. Penat di different iba persturi orang berei cek beri telek kembali iba Hamlet IT saya district council. Hi kalau muba loba da aja la de cek kaja. Dia jaga ber aja email ai lo ipa. Dia jaga ber ai beri permission daga muda
I know ada district council. Kiri tak juga kaya. Dari kaan dari keju. Dia kiri district council kaya unu. Minta kalau yo ya kata kabur. Bang ya kata building permission. Kalau building permission kalau ni na kata kami kam dura na kaan. Hable hek ko kaani basna ka sarkar Meghalaya. Ka sarkar akan ka TCDC ka suai tanya ka building permission. Jadi itu minta kami ka TCDC kalau ikiau plan na kani yo pisah sibun. Kila kuno ha kani ka budget session jo ka TCDC na kani kiau mimpat hun ka kani kaan country kam tarhang ki national master plan. Ngidai menpancing pintar sarkar Meghalaya bangin pentrai kamrut habaro kali kasih kebaha bagi CDC minta kidang yale dia kata ban penha buat itu ki jaga jadi berencak kendong ke suratru ban hapan ya ke building permission na ke CDC kata kali ke ban menupapan iba penya IDCM But iba tibor pasal idei executive member Kubabet Yatra. Kata kali kecil siapa iba? Ngani tu bisa bisyari lebih hadu kamu itu hok kini itu. Ni ngimpa penyalam pakai itu ni tu ini siapa dia kan ruling jo kami kalau High Court tu bila benpe ke Google tho Tirat Singh ini tentang job building by law. Kalau ni ia mungkin saya puni itu ruling jo kami kalau High Court. Kata kali kecil siapa? Iba kena berapa? Iba aden ia lambakla ibit ki chokshit ngano ipi jaga jingne jengi hoy ke sarkar ka hapen pinsage henry lagi jing nakadaw jingne chok ini pa saka kut karai dakung moi pa de kumdu ke sarkar kaya namar namtip hara kut kaya sat kumdu sarkar ka pha kumdu yoroya ru ingimtip henry ke sarkar ka saaren makata kut Bapak bahasa Arab, dia ikut al-Farid bahasa Arab. Dia pilih mesti baik-baik yang saya kisah. Yang dia bersaya Bapak. Dikawai ke bang aku, bang ini kalau iba punya, yang orang boleh kerja, yang orang boleh iba punya, yang orang boleh ini kerja. Harinja juga biti yang kadang kami kepada terpakai kepada sosial kepada ki yang baik berkentot yang kejian itu. Di kawai kelomba itu kanai. Ausam kerjis pak pramuka. Kerajaan keluarga revolution England. Harus persang bansa berbor. Henry di paiba ki yang persa itu. Hak kata kajinya kun ngapain dipai ba produsin kini dipai ba barokhat di kim teatre sup teatre lang produsin hak kut produsin unap ba udon kan maroi buat kisipai di jong uru ki ino ayu dia haba u imo omdan air su panele persa yang kita dipai ba upet no safran sebab umwan pai su seinan Haga jaga jemu la penos in ka khun jemu batta kupersahurun jemu. Tiga juru kene ke NPP bat ke MPA government. Ki bersangban sisa berbor hanya ke jelar jemi. Bat pendapat kerkom sisa jemi kalau kum sisa ki mafia. Kini ki mafia Ilek dan bor bagi penting buat kalau ye pi kan dia dia jam khatam si thain gendong ko kumnu kinong lipat lada kim keshan lagi ki persang man persa lagi ki ai lagi di pergam di berset lagi bangan le kota dan penduk ye pi ka roi kapa baca kan ni ka wei kila beliau snow buat nai deputy chief minister ni bong lada pin keshan ngano ai ye pi lada Him kerjaan ni, him buat development. Menakan ni hamor kini ong, bagi payah hamor kini kekuatan masyarakat pra. Sebab pada itu jingkran jadi kata usah cegai, kalau mut lada hari MP election,
kabun tok pra na sorong ka marun kirain kabun indom ai eiru ya kamarun kirain konstitusi kata ka de jing perngam kata ka de roi ki ka jing sensar jong ki breu ki basriyen ya ki mafia deba kini golong ka prima kejelasan Dekini yang ini penyilang kong BPP yang begini kalau posisi seluruh saya AP yang kejalan medalia kami yang terkasih jajah kami kini kena tahap percaya kini kena melalui yang berperbeza jadi dari ayat kisah per-election ulah kemen ulah jin ini berninjau bersensa hendai ki pemerintah bawa peka upai pat syaka BPP kini kita orang kejin kusir pakai jinting hakam mesin bersungki. Bagi ini pemerintah, ipai ba kira long tik kumha England. Kim tresu ban kersan ya kini kesorka donbor ini kinok bikpat jengi kibale donbor. Nada kata apa kipai ba. Kila selai kedua ban kersan ya upra dan ninteng kiklet buat kebapenom meeting di parti kilo hau pra. Ini kui parti kikul ba bagi apa bersyai bagi apa kami. Kata kami ini bersyai dong ini lagi sedang ini bawa penong badan akor penong di badan buram. Hendak hawa kami ini lagi selai jom kedua lu jom bawa ini dulu. Hawa kita sensar dan buat hawa kita ikut lagi kisi nak bawa. Di kita tinggal mana dia kata. Kalau kita kita rumut, ada begini lebaran nasi mat kita nak pemban ya kami BPP. Nilai kiong ba tang kinong trillion don. Kata ko ba kiong? Tang nong trillion don same job election. Di kumong in pa ikitagi joni bande penwit iki ba tang kinong trillion don. Kata kaliga kabakwa bane tuoi pi begini minta kila kwa ben thobya ya voice of the people party. Ngimde di bre di baca kliang ngimde di bre di mafia ni ka voice of the people party ni don kibri kodan buram ngin namle yagdo bulu kamasniu ha imam masalah barang ini ya kejamit nakwa bang banyak keren ya ke voice of the people party karan jingmu ka jingmu tu voice of the people party dalam wanra ya kata karu konsensa ka khara ha ka ba kipai ba kin yo ya ka jing toy thi wi ka long ba ni ko ka jala ka jongi ka megalia ni long si sha ki breu ni jinga ya ka ba ni yo ya ka jala la jong da ka jing yo ni jinga jong ki long ya long bi jongi da ni yo ya ka jala la jong ni long si sha ki breu jing toy ha ka bon ki ya ding a ka burom ya ni jing ro ya ki no ya lam jongi Ibalaya bandu ege Habagina yo ege ka political security ka don. Ka security yang ni kum kirim rom ka hablan. Nama ka don ki an ka lan sa ka ban jada yang ni. Ke ka badon kam ka isha hadin bagi yo ya ka jala jong ka long bagi manra ka sensa ka khadal ka ba biang ka babit nang bagi paiba kin yo ya jing mentoi na kan ni jing yo jela la jo oi nimaban den nilai roi henrei nyemdei nyem palaban roi ha kata dur kabangi dei ban roi nama balai no ngata kamdei si thawa kedei si sisa apa pipet ya ka jela ka jongi ka bai kui jela ka ki step Mani pat ni kiu suki berhaba ki wei je mara stet ni mara suki kajini kalau baki wei jatam dini syakmat ni rambut nadi haba pipe tenta ni lawan nabalai haga jinduk hai India long kibalai bak kini kalau ke cileran jadi baga jela ka baruspa ka jela order ke jibril ki balong ki start ngasih Bagaimana hidup kami bagi cek tu khasi. Idei dijat beriu kita start. Apa kerja pergi sama hentai spa sanpau, hentai spa enrohau. Apa kiwi pat dijat beriu. Kimpak sempang. Ban seng kira kejong kai political party. Ban seng tadi seng sanpau hai. Ban yada ini. Nrei Kino yang mamjungi lalu tiki po, kena tip, keliwi jai, jaga jingkron kamu jong ki seng sanpau hai.
nang banyo menjadi di kumkir pat akan India. Dek, ni kita berdiri di besar, kita berterus tombu. Kalau burung kanam coba cek berdiri jungi, kaikat squat sabar coba jalan jungi segi way di jalan. Jadi ke ba ipang nur kolong ba, hakan ni rapor pemerintah, ni lalong Jibril kiba sadin. Sadin habis compare bagi way pat di jalan. Ya pempet ke jenang di start. Ya kata pempet ke jenang di start jungi ilahian. Ilahian khamtam harta kabel ke quality. Nama balai begitu ya kata sorka ke pempet na kebenta kajingan di start. Habis hiar kajingan di start. Kajela kahiar hibaro kawai. Nama kiong ba dadangi kuah banyo kalawai ke bapernai kalawai ke bapha ke jingan di start ada education kalong perankan hadu kata balada ceyong lada kuah benerat dingkong ya ke jingduk idai benerat dingkong ya ke jingbi ya ke jingduna ende ke jela jungi ek basusi kalong ba ke jela mensuap banang pasta ke jela ke bagi wei pat jela kipet ndai mentah ni ba ke jela jungi kasadi. Ya kata ni tu ini, kini kini jing sisa. Mena kini, ha nehu. Antara permi dengan list jadi kena, hagawai ni department ni. Naga sampo tu lagi seat, kena kasih jadi kidon tang si pomut. Di nama bagan nehu, kalau ini bersusi, bagan nehu benda. Kuba kalau ni kampai isu ke universiti babhan ke babhatam. Kalau siapa tak kerja juga. Bad benar kan ni dapat ke report kau yang lomba kai ke position je ni orang kendai kulai nak sepatu di universiti kamu. Kaji siapa kerja ni kalau lomba ilaran. De hendai kai ke mana kuah pun lomba. Abai iwei pat ikna iwei jelah. Kim tere siapa jual ni di apa Kamba bha, dipilih kuno, kimi second list, ki third list, ki fourth list. Andang list lagi, ki kasih jungi, ki sayo penuh. Kemudian bagi kasih jungi, ki yo anda apa ki wei kira kentai. Kata kata jingrong, jong ke jingang di start, jong di kena kasih, ha kene di jelah bejogi. Ngalong la ban dah apa apa. Mencuba hikayat college. Yang ini pergi kena kilong kita start. Hendai keciknya kalau bah, ini kejingan kita, kejing hikai, hati school, bat di college, hampa school, kalau dia kerjaan hadu kata-kata. Balik dia kerjaan mana ini? Ngaras kurang, ningkong, kum, upah, nama ikut. Jadi kurang upah dalam kum hikai, nama hikai kita. Nama boleh hausnya arja kat lai, adu arja kat pra. Yo dong way minister wong kumni. Hagaway nagi conferences berapa nong kat Meghalaya College Teachers Association friend kumni. Ngasu sim yang ni kakam penong education minister. Day nama bo om don siu menu kecil yang kena kakam om don batre berkat nabi. Ya kalau itu ikut di jungi, ya kalau itu ikut di jungi, om don show way nong hikmat, ubadon kecil kecil, ubadon sim dia kam nang makan penroi ya kecil kita. Kata kali kecil nong jong kinong hikmat di jungi. Ibun kinong hikmat tu apa? Nah kibat don soka, ubay don show badong ngan sim banga. Ubay hap sim, susah sim dah apa pun. Kata kali ke jingrong. Balai nama bah education department. Bon setang kejinge. Nama balai kejinge kimi nama bah kejing bomber trikam tu education minister nak koi kapor, saya koi pat kapor. Ganong yupi koi kaba. Menta ki hajakala kejit, kejik ekonomi pat juni dan selaan. Hentai ikut tang bangsa ski maju ice ski. Ibu nak ki maju naik yang beriu. Hot jing naik yang beriu, apa lagi kasih korten koror.
hiện nay cả cam trong nó bị khmat cầm đấy bên đẹp brio nó sẽ không anda ngelayak wajib pun kami yang kinong mikmat kita ben sensar gejala jami ompan wan tep ya yara tep bahaying tep kabalang tep kasnong labia ki gede sensar nak bentar kalawai jogi ko ti jogi nak bentar kalawai jogi ko samla jogi kata kali ka kam jogi hele ke susi kalomba ki don ki nong mikmat ki basu job election tang dar balik jing jak brio berkatat penpang yang ditinggiar kekerdang ha keperhat keperdan jogi kumka emla masalah kapangidei berpukut no ngasih orang yang emeli dalam nami kendu cisin ru ladang kendu kublai ru ngam lengan ite jibu lada utraiha nakabenta emla masalah lada kublai mengenaya kadu uthabmet u Aisyah Nilai da train nakabenta ka jinroy ka pa sa kitang salang sa kajala jagi nganong mangau de berengkong berisi ko itu emeli ngapwa urwan kuble ngapwa ibu berbuat sabet ngapwa ibu berbuat bandi Aisyah ngapwa ibu berbuat ya lada train nakabenta ka indang salang magam ji diu bersuan ka sini ngaji diu berket ikren ko pasya Joga jala kabang ni kiri sibet nyem la bangkit nama pakam dia kamram ini. Jika ini berjaya kalau berjala kami kahir, berjala kami kipai ba kimyo yang tersecara khada kebagian. Jika kau sudah pikir pasti, bahwa ketundala ya kami konsensar namba kajingo jala kami la kajong kanlong kabadon jinggot kabang min rat tikong ya kajing duk yin rat kong ya kajing duk kajing kerdo yin rat kong ya kajing bin kajing hem a kajing im dumi kata kadi ko thong jong to bigti de kunu ni la bande ya kata ka bagin la bande ya kata kalong bagin yo ya kita kinong mikmat ibadon kajing kli sa pa kita kinong mikmat ki balai nakabamsak ke wabang kong ke jing bamsak ke abadon ke bamsak ke don ke jing duk ber abadon ke jing bamsak ke don ke jing sadin bat ngin nopla ban ratin kong ke jing duk larang nyem lai nakabamsak ke United Nations kong ba penroi ki don kam ya kata ke jing sensar ke bam nok sidat pat Lau dewi pastat, nade dewi baduna kajingan kuri, nade dewi beruspa, nade dewi baduk ide berengkat hakmat kaan. Hendai ke ege basusi kalau ni kejelah kami, bah ubaduk, ubarit ubaria, ladau bakla, ungat kaan. Hendai kat pak bahaya pat, hilai nak kajing priskom jokaan. Hari kejelah kami beli badon kata kajing sensar joki high level. Kamron show tak kita share jagaan hindai kita share jong ki high level. Hilakam hari ni jala ke jongi tidon kita ki clinical check ke jong ke HCDC. Ibalong bisa jubor lagi paiba bagi cinglong bisa jubor jongi lagi paiba ano ba yonong itu kibaran ngabor kapa kata ka kos pat jong cinglong jubor jongi ihap bangkit mengi. Ini kuat tu kita kajing sensar. Ikuat kajing sensar. Kabotet nang bau pai ka onyo ya kajing mentoi. Kaboy sudah people party. Ni kap sabalet ni let kumbi ni long meeting yang tam ye kapadal. Yang tam ban penitenat nama penitip habat don kam ban penitenat don kam nong ai bisa. Habat don nong ai bisa ni hab ban penhun ya kinong ai bisa berhabangi penhon ya kinong ai bisa nyemla su kontrai nak bentau paiba natakala the voice of the people party nado pastan iyon ya daga lendi kapag nyem don kam ya kita kibre di bang kersyan ni dak bisa da kajit mo kasniu kamamut bakin yo nong kala hadin ni the voice of the people party habagi join sa kanila party ki nong yalam
Jong ka voice of the people party kim dei ki marau jong ki no ki hespa handai ki dei bre ki balai doi ki ban ai ta ting sa ko ba pha sha pai ba kata kali ka thong jong ka voice of the people party mena ki por bi ba haba ki pai ba ki piliang ya kali ka ci persya jungi ki piliang ya kali ka ci khang ko jungi ki mi se ki meeting ban wan sya ki ngalang jong ka voice of the people party Kenapa ki way ki ai ta jingkan thok ka jong ki ka don teng ka ba bom ya ha ka ba bali kelamong ya ka kam himet jong ibre ngani thu yi pi u kertong jong la ti jong ni ga MP election nama ra ki kno ngi ha pan pensha ju pa ba ngin ne don susga nama ra ngi snap ni pensha no ya ga jingkan no I ko ba Don show lagi ki dia ki jitang ukran ya kata ka jingrong ke bagi pipi ba ka berpat ke ada kedre berpat kali dia pai pa de yang amte ini bukan dia udah ekspor ke emang sociology udah halu ka lo market ngate udah lawyer and they sociologist Udah ni yang berekspor. Pempai je kerja menteri ko jomi. Kadai kerja menteri ko bakhan je kan song sang. Bak tip kur tip ha. Bak kata kadin tip kur tip ha ka jomi ka along ke do long Islam hani. Bak kan ngim bakla hiru ya kata. Kata kadin jumlong terai jong ka cek menteri khasi. Nadu pun suai kita ki baca pa. Kidon ki baca coba jong ro ki kiong ngam ajat kini ngam ajat pa ajat na jong dan tu ba ajat sakalok khle bala jong ku reverend JJM Nichols roy bu tak ajat sakalok Nichols sabu roy nama ki pa Nichols ubut jaga jat sakalok ku ajat na jong dan pada wong malam ai kerteng ada ajat kakak Cat ipa kami kerteng jona, baka cat ini kali jat jona, dan boleh utar, kata kala kenapa kiran atri dijat, hem kerteng kiran kita kri kasih je. Hendak ini ke bang apa mai ko ibi kalau bagi tu iba ai jat pa. Bon lagi di ai nama kisu je pa. Kani ke mai jat pa ngasu ngalas pet, ngalapet kai ba, ngalapet je jinglong. Kalau bagi ai cek pa nama kisu i jok pa baga tu kecing ai cek pa joki ke kue pe si pateng. Kam ju kham tam je ke si pateng. Bat onda laput dan kayu ki ai jak sya ka cek jok nama kitip je kata. Katip pur katip ha kitip je kata ka song sang bat kitip je kata telong ka jok. Kata ada ke kita joki kasih joki. Abagi ai cek pa dengan kin trepat bantam yu put Bantuan rakyat jingkul ya ke imam masalah. Buat kamu ini baca apa? Ini kendiat Ngali yang kami kendu. Naki ngaru di baca apa? Nga aja kami di kun aja kami. Nanti pada parti joni cepat khuan ya aja kami. Ya di kun aja aja kami. Henry Ubil sama. Ubara kenyu bakula kham se phang hi ji sha henrei ukhen da kali ji sim cek pa ji kin dia but nganoi pi ko se sim cek pa ji kasi betul sepateng pa ani ni pai ka se ga na jong nama mani an ni sugi henrei wong ba kani ka dei ka jing mai ka cai benriu upen smith ini rasnga berawan dok surga Kata ada ikut penhe yang tak jingti. Upeni maka tak jingkit ke jomu yang cai benriu kesus blok kya ha. Hendak yang orang ini umran kapan ket jisha. Maka ni ke jingsim jomu yang ada di isu orang ini kapan papan ban bau umpat sutu ya ke jinglong ke cai benriu jomi. Udah non kapan kampi susu. Udah non kapan berpet ya kuno berkomrong ke kaki cai benriu kasih jomi. Bak entah sekeren. Bak penpau nu mau syukur jemut.
Lalu ni kibri kejar jinggo kanong ipi kita pet kira wa benia swa bikin keren. Onda kira sempu ha kisah keren. Mari ngomong tak kalong ba? Habang ong baka BBP Henry. Ukret pada bahaga UDP udon MLE ba ay kapa. Lada utla pansuku kindia yang parti la jong. Nang ta sakren yang parti Gibril kata kala kamjong niya hindi la jong umtip ulit balia ya kamjong Gibril. Yang keempat, ya uniform orang itu Islam, cipo Islam itu you, lalu perlu. Hendak kejian perlu kejian saya kam kira nak bakin thor, nak bakin suci perlu hendak. Ba urat keren lawan alat ngampan si urat yang suci di perlu khapna yang ngam keren juga. Yang keempat, ya ibarat Robert, benam perlu ya keren ni isu kebagian rasa parlimen. Ini kan isu berrasa parlimen om penting tim kok depan ya ipaiba harne kejalan baru saya om ijat beri kasih kita beri pasta wat juga beri kasih kinang ukur bandim kinang ukur banken kinang ukur banlai kita sini kosme kata kali ijat beri kasih deh itu ni kalau ada French maka artikel 371 yang kam super matai la French maka ILP meeting babon yang kam super dia keren jadi kuaman keren hari dia kalau ba habar BBP nilai cedari idai penting kena ba kejing lai loy ya kan yam ya kamani play ni ya sa ya kana ni le persya ya kan ni bor kabadon ha India ka jongi minta kaba lak nolongkum udik teto Kalau ye pi ni kalau sensa dari India jadi minta kamdesho ke demokrasi bagi orang yang kata ka elected autocracy kamu hoi cita apa tanpa kesensa kalau bagi sensa don bor ni sensa diktator kai ka ingin le kalau habang election ni lagi don tambor wairu ingin je kran persa ya ni ingin nomi kai kecing kalau ba hang ni jilla ka jumi kini NPP UDP HSPDP kiadon lang bat kata kaseng kebawan rakyat yang terwingong ke elected autocracy ha India. Yang kino ka persa kem. Yang kino ka dan persa sarkar investigate taga enforcement directorate investigate ki daga CBI bagi pindi yang kata nyo pila manong ki false cases. Jadi kes ki bomdon nomren. Tanpa target ya kiba don hak opposition. Jadi एक मुझसे kalau ba NPP kaba Dr. M. Pri yang kum ke MP ia don benda berkumpulan kasih. Kali kalau MP kali jingle coba BJP kambe kita ke jingma yang ini cepat kali ke jingma wadi hepat itu nababa kilo ki hepat ki bom kerja ni kita ke betul nama ini bahasa sejil hindi mangi lagi lepas ini ni hepa iba bahasa ayat uhagan ke jerwa bahasa sejil ujidam garam bahasa sejil sore